Madridovi autobus, ne? No, zdaj pa pogledajte, kako Real Madrid hodi v ta stadion. On mora iti od spodi, en mora iti od zgori. Ker nimajo za ključavnico, pa so kar nek štrik okoli zavezali. Ne gre čez. Malo ogrevanja. Zdaj pa vas gledate s strani in reče Mourinho. Cristiano po žogo. Veš, da je to kak Cristiano preigral nad Cortinami. Mourinho hoče biti neki pametni. Kar čez prvo ritmo je navija. Prepaj po žogo. Vidiš ono, pa vidiš to, veš. Ono pa greš od Cortina. A veš ono, ovo što ima. Leži, spet sam si usrao vlače. Joj! Ne bolje, čuješ ono, veš. Ono, veš. Kako ti? Zdaj grem na žogo! Ja, moj dojenček. Jebem mu majku. Glej, spet moja umazanija. Oj. Ej, Malec, to je naša slačilnica, ki se imenuje Real Madrid Rumerca. To je naša balinarka, veš to oni balinamo, veš ono. To je naš gol, ne? Tam je nas neki malga cucko nadzoruje. Prelepe smreke. To ima pa bolj, veš? Veš, to ima pa bolj. To ima pa bolj naši igralci na me žoge. Vidiš? To pa imamo tule penal. Ja imamo golmana. Za golmana nam gre kar od Mourinha sin. To su ti golmani. Pa si živio zdaj to. Gola, ako hoće žogu primit pa ga pukne. Pa vete ono, tak mu žoga leti, a veš. To je pa moj protein, veš, da bolj zbrani. Pa vidiš ko je to golmana, To je moj vidiš? protein. Žiga na vršni žog. Ti, Mourinho vršni žog. Vržem. Kar na hrbet sam zadal. Pogledajte zdaj kako bo branil Real Madrid golman. Ne nabijat ni treba. Ne bom zihar, ne bom branil. Branu! Evo ti Real Madrid špila u formi neki ful zajebani. Pa vidiš, Cristiano tako govori, nabije.
crknu sam, ne moram več. Poteklo našle. Pa se idemo odpelati. Pa zabije tam jednu staru babicu. Evo, to su pola naši treningi. No ajde, zdaj ćemo pa še z našim autobusom najboljšim odpelati. Ajde, gremo do autobusa. Ajde, gremo po autobus. U kurva glih komi da greće reš. Autobus je že na poti. Čaka. Čaka ga, čaka. Zdaj pa gremo, ajde! Ajde, evo. Nam je autobus.